بیلانچو مجوره آمده کریه بیلانچویا ایرشین اسرائیل لسر سوری کنگی ده سال 2022 دیانده یعنی سال در باس بوده اسرائیل جاره کدن من گفت ایرشی بالافرخانه شامه کر بالافرخانه که ناف دولتی گلکی مزنه یا هری مزنه لسوری ده سال در باس بوی 2022 دیانده جی اسرائیل چند جاران لسوری ایرش انجام دابون یعنی ایرشی جهن جدای سوری کربون دوان ایرشان دا گلک هست ببونه قربانی او ایرش لکدره بونه چند بالافرخانه راستی وان ایرشین اسرائیلی هاتنه دوی ویدیو ولیده امیجواره بحثوان ایرشان بکن ده سالا در باس بویده اسرائیل 29 ایرش لسوری انجام دانه یعنی 29 جاران ایرش کریه لسوری ده ایرشان دا جی 33 جه هاتنه بمبا باران کرن یعنی جی راستی روکیتان هاتنه آژانس فرمی سوری سانه جی دبیجه دوان ایرشان دا 36 کس هاتنه کشتن دناو وان دا سربازین سوری هبونه ملیسین سرب ارتشا سوری و هبونه یعنی جی ولاتین سیویل ده انجام وان ایرشان دا هاتنه کشتن هر وها 39 کس جی بریندار بونه او ایرشن اسرائیل کدره بونه پیش ورا پیش 17 ایرش ل پارێزگەها شامێ و گوندەوارێ وێبوونە ئیسرائیل دەبێژە ئەو لە سووری چما ئێرش دکە دەبێژە ئەو لە سووری یعنی ئەف ئارگومنتێن ئیسرائیلێنە دەبێژە لە سووری بارگەهین ئێرانێ هەنە یەن حزب الله هەنە ئەو لە سووری ئێریشی وان بارگەهین ئێرانێ دکە وان بارگەهان بۆمبەباران دکە جوان هەڤدە ئێرشان هەڤدە ئێرشên ku çêbûne heft êriş li ser balafirxaneya Şamê ya navdewletî bûne İsraîl dibêje li balafirxaneya Şamê ya navdewletî cihên Îraniyan hene. Du êriş li Kuderê bûne li ser balafirxaneya Helebê bûne ku duyemîn balafirxaneya mezin ya herî mezin ya Sûriye ew êriş wan di encama wan êrişan da li balafirxaneya Şamê ew balafirxane ji kar ketibû lê pişt hatibû çakirin careke din dest bi karê xwe kiribû. Du êriş li parêzgeha Homsê bûne li naverasta Sûrî yek ji wan li ser balafirxaneya Şairat bûye ew jî balafirxaneyeke Homsê ye. Her wiha pênc êriş li parêzgeha Qonêtara bûne li başûrê Sûrî bi taybetî li bajarokê ElHeder li parêzgeha Qonêtara. Sê êriş li bajarê Misyaf bûne ew jî li Homsê ye. İsrail li Hemayê biborînin. İsrail dibêje li wê derê hêzên Îranî hene yani ne tenê li Hema li gelek cihên din ku İsrail êrişî wan deran dike dibêje Îranî hene milîsên Îraniyan hene milîsên Hizbullah Lubnanê hene ji ber wê yekê ew êriş dike. Çar êrişî li ku derê bûne li peravên Sûrî bûne bi taybetî li parêzgeha Tartûsê ku cihekî siyahî sahilî ye li wê derê dibe. Di wan êrişan da çend kes hatine kuştin. Ev êrişên ku çêbûne yani li ku derê çend kes hatine kuştin. Sûrî behsa kuştiyên çekdarên Îranê Hizbullah Lubnanê nake bêguman ji ber ku Sûrî dibêje ew cihên ku İsraîl bombabaran dike em dibin hedef yani ne Îran û Hizbullah. Tenê behsa kê dike? Behsa serbaz û welatiyên Sûriyên sivîl dike ku di wan êrişên İsraîlê de dibin qurbanî. Lê li gora ajansa Sada ya Sûrî jî 32 serbazên Sûrî hatine kuştin. 4 welatiyên sivîl hatine kuştin. 25 serbaz di wan êrişên İsraîlê de birîndar bûne. 4 welatî jî her wiha di wan 14 welatî sivîl di wan êrişan da birîndar bûne. Lê rêkxistineke mafên mirovan ya Sûriyê ku nêzîkî opozisyonê dibêje di êrişên İsraîlê de ev aliyekî din me behsa gotina sana kiriya jî hikûmeta Sûriyê kir ew rêkxistina mafên mirovan çi dibêje? Dibêje di wan êrişên İsraîlê de 40 milîsên Îranî hinek ji wan xelkê Sûriyê ne hatine kuştin. 11 çekdarên Hizbullah Lubnanê û kesên ku bi Hizbullah Lubnanê re kar dikin di wan êrişên İsraîlê de hatine kuştin. İsraîl bi çi balafiran êriş kiriye? Vê ji were bêjim. Li gorî zaniyariyên ku hatine komkirin bi dest me ketine İsraîlê 28 êriş bi balafirên şer encam dane. Her wiha 5 êriş bi roket û topan çêbûne û ev êriş zêdetir li navçeyên sînorê di navbera İsraîl û Sûrî de çêbûne. Ev bû bilançoya
ارشن اسرائیل ل سوریه د سال 2022 دا هم سوریه چت بیجه هم چاوا اسرائیل ارش کریه ارشی کدره کریه چند کس بونه قربانی بریندار بونه و yani rakama her daviye ya erişin 2022 yen İsrail'e.